Do kraja godine Narodna skupština trebalo bi da usvoji zakon o radu i resorni ministar tvrdi da prava radnika neće biti narušena, već favorizovana. Štitit će se, kaže, radnici, a oni koji to nisu bit će sankcionisani. Vjeruje da će sa zakonom na kraju biti saglasni svi socijalni partneri, ali ostavlja i drugu mogućnost. U krajnjem slučaju, ako neko od socijalnih partnera bude opstruisao ili ne htije doći na te zajedničke dogovore i razgovore, mi sa zakonom u nacrtu moramo ići u proceduru. Gospodin Savanović je dio vlade Republike Srpske, a izjava koju je on rekao, izjava koju je dala predsjednica vlade su potpuno suprotne. Nešto nije usaglašeno. Predsjednica Saveza sindikata kategorično je protiv ovog zakona jer tvrdi oni koji stoji iza njega nastoji dodatno pojeftiniti i onako jeftinu radnu snagu u Republici Srpskoj. Iz Unije udruženja poslodavaca tvrde suprotno i optužuju sindikat za urušavanje sistema koji funkcioniše. I mi ćemo biti maksimalno tolerantni i nastojati da nađemo adekvatna rješenja koja će biti prihvatljiva za sve. Ali ako neko ne bude želio, to je njegov problem. Znači, bit će mu ponuđeno, bit će mu omogućeno da učestvuje, bit će mu omogućeno da daje određene prijedloge, odnosno rješenja, promjene, izmjene, dopune, ali ako neko neće, Bože moj, ne možemo zaustaviti život. Predstavnici sindikata nisu se pojavili na sjednici Ekonomsko-socijalnog savjeta jer im, kako tvrde, 7 dana prije, kako to nalaže procedura, nisu dostavljeni materijali. Svoj stav Ranka Mišić pokušao je predočiti u prescentru Vlade Republike Srpske nakon sjednice Komisije za provođenje strategije za borbu protiv korupcije, koju prisustvuje kao posmatrač. To joj, međutim, nije dozvoljeno.